غریب وال سیمنٹ فیکٹری ضلع جہلم۔ فیکٹری سے 4 کلومیٹر پیچھے ایک بورڈ ہے پیغمبر علیہ السلام حام علیہ السلام ابن نوح علیہ السلام، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر مبارک ہے۔ آج جائیں گے اس کی طرف۔ مین روڈ سے پہاڑی کی طرف کچا راستہ ہے جس پر موٹر بائک پر بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور مالک کا بڑا ہی کرم ہوگا۔ ویورز، میں ہوں محبوب ساگر، آپ دیکھ رہے ہو محبوب دیسی ولاگ۔ آج آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر مبارک پر، آپ کو دکھائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں میرے پیچھے جو لمبی دیوار ہے، اس سے اندر ایک اور دیوار ہے، اس کے اندر قبر ہے۔ ابھی چلتے ہیں قبر کی طرف۔ سنا ہے کہ کافی لمبی قبر ہے۔ جی ایک آدمی آئے اور تھوڑا ادھر کھڑے ہو جائیں، ادھر کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے علم کے ذریعے پتہ کیتا کہ حضرت حام صاحب نے تربت ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا ہے، جی ہاں، طوفان نوح، طوفان نوح آیا، جی جی وہ قوم غرق ہو گئی ہے۔ جی جی آپ دے 4 بیٹے ہیں، جی ایک بیٹا جڑا وہ دین قبول نہ کیتا او دا کہنا نا جی 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 جلے پہاڑ تے آتے سن، میں 400 کشتی تے نہیں بہنا۔ جی جی جب جی میں پہاڑ تے چڑھ ویسا ہاں، نکالا سو کہ جی اور جی قوم دے غرق ہو گیا۔ جی 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 آپ دے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام، حضرت یاسر صاحب، ماشاء اللہ۔ تے آپ دے 3 بیٹے جڑے کشتی تے بیٹھ کے ایمان لے آئے۔ پھر جی سیلاب ختم ہویا، زمین خشک ہوئی، جی تو آپ نے پھر کشتی زمین تے اتاری، اور جی پھر آپ نے ترین بلاک علاقے تقسیم کر دیتے۔ یہ اچھا تبلیغ کرتے کرتے اتنا آ گئے، وہ جی 2 بھائی جڑے انہاں علاقے سے رب والے پاس ہیں، جمن والے پاس ہیں۔ اور ویکھ تقسیم نام لکھے، جی 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 ترین بلاک اے انہاں دی اولاد ہے، جی تے حضرت حام صاحب دا نام ہے، انہاں دی اولاد تے لکھی ہے۔ اچھا اچھا، اے الہام کینوں ہویا؟ کوئی پیر ہیں جی جنہاں نو الہام ہویا کہ تھی جی جی جی، کیڑی جگہ وہ دے؟ بڑے بزرگان، بڑے اللہ دے ولیان ہیں۔ اچھا ایتھے جی جی ہاں، پاکستان دے؟ پاکستان میں اے جلال پور جٹاں دے کول ہے، اچھا اچھا کوئی اچھا، دور تک کوئی نہیں تسی مطلب۔ ایتھے دے ہو مقامی؟ جی میں مقامی اتنے دے ہاں۔ اچھا، خدمت گزار ہوتے دے؟ جی خدمت گار ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، من بڑے عرصے ہو گئے نہ دے قدمہ چ۔ ماشاء اللہ جی۔ یہ قبر مبارک ہے جی۔ یہ کتنی لمبائی ہے انکل جی؟ 78 فٹ 78 فٹ ہے جی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت الہام علیہ السلام ہیں۔ 78 آپ کو دکھائیں گے آگے تختی۔ یہ لکھا ہوا ہے جی حضرت سام بن حضرت نوح علیہ السلام کے 9 بیٹے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت حام علیہ السلام ابن حضرت نوح علیہ السلام، عمر مبارک 536 برس، 536 برس ان کی عمر رہی ہے جی۔ اوپر پہنچ۔ حضرت یافت بن نوح علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے جن کے یہ نام ہیں: روس، چین، سکلاب، کماری، خلق، ترک، سدسان، یارج، منشج، خرد، غر۔ حضرت یافت بن حضرت نوح علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے۔ یو حضرت نوح علیہ السلام دے، نوح علیہ السلام کشته جوړ کړه او د هغه مور چې دی په هغه کشته کې کېناستو، نو د یو زوی و، هغه د ده نه هغه لکه عاق و، هغه نه منله د سره دې کرسۍ ته نه ختو دې کشتۍ ته. نو هغه چې بیا کله دغه شوی دی، ځمکه خو بیا ټوله د اوبو ډکه شوه. بیا چې کله سیلاب ختم شو، قهر د الله تعالی ختم شو، خو هم د هغه بد شو، نور پکې خلک دا غرق شو، دا پکې بیا د هغه قبر موندی شوی دی چې هغه بیا دلته راوړی. نہ یہ بعد میں انہوں نے تبلیغ کیا ہے۔ اچھا انکل جی فرما رہے ہیں نا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 4 میں سے جو ایک بیٹا تھا وہ نہیں مانا نا، دین پہ نہیں آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں کشتی میں نہیں بیٹھتا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا سیلاب جب آئے گا تو۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ
दीन कबूल नहीं किया था, ठीक है, वो कुफार के साथ लश्कर में जा पहुंचा, जो तबाह हो गए, गर्क हो गए। और उनके 3 बेटे थे, जो तीनों में एक बेटा ये है जो मुख्तलिफ इलाकों में कश्ती नीचे उतरी है, उसके बाद तबलीग पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अच्छा भेजे हैं। ये उनमें से तबलीग के सिलसिले में इधर ही आया इस इलाके में आए हैं, पाकिस्तान में आए हैं जी। अच्छा जी, ये 78 फुट कब्र मुबारक की जो है ना ये लंबाई है, और इनके मतलब कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे। यहाँ उस दौर में जो थे ना, वो उनके कद बहुत बड़े होते थे ना, बड़े होते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं उनका जो आसा मुबारक था, हाँ वो कितना था? 60 गज के क्या 60 गज। हाँ, तो हाँ। तकरीबन ये 78 फुट है ना, हाँ, 78 फुट है। ये फुट ठीक है है। ना, हाँ जी वो 78 गज में से 3 में से ज़रब दे दे कितना बन गया? जी 7 7 140। जी वो 70 गज है, 70 गज है ना, 210 फुट बन गई। 210 फुट बन गई। ये छोटा बोलता है ना कि ये एक बंदे का नहीं, उस वक्त तो हर किसी का बाड़ी बड़ा होता था। जिसम जब अभी जो वो फिरौन का है ना, फिरौन का जो ढांचा अभी आप वीडियो में देखेंगे ना, वो कितना लंबा है, इतने से वो तो अभी नजर आ रहा है। वो तुझे लोग कम देना हाँ देख ज़ियारत वास्ते वो दिन सांते अध्यक्ष भी नहीं होने इतनी और ये देखें जी, मैं यहाँ पे दरमियान में खड़ा हूँ, एक साइड ये है और इसकी दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ, ये मैं दरमियान में अभी खड़ा हूँ। ये देखें जी, आगे जो है ना वहाँ पे तख्ती वगैरह लगी हुई हैं। अभी इसके लिए मतलब यहाँ पर तो यही मशहूर है, बाकी वल्लाहु आलम ये क्या मामला है। अभी ये देखें ना, एक साइड पे खड़े होकर जब वीडियो बनाते हैं तो दूसरी साइड बहुत छोटी नज़र आती है। ये 78 फुट इसकी लंबाई है। अभी हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ मुकम्मल कब्रिस्तान बन चुका है, और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।